uthi hola usho lo phansi Mashitami Sanibonani kubina kuphela kufunyana khona lo mbuzo njengamanje ubingelela yena-ke umathinta akacebisa untombizi amsharazeloza umshazala abadala zamqomo sangoma-science sikhuma empilweni ngefice sosheni nganjerathi umntana umuntu onqumana ngomba ukuthi laba abanolwazi ngane wethu kusuka lokuqala lancela usubscribe share uphinde ucommente futhi okukhulu konke ukuthi usubscribe ukuze nanganilanga mhla sifake ividiyo kube wena oqala uyithola uphinde futhi uzobe ibhoza amabhoza sikwathi sifike lapha na 4000 subscribers kanti siyabonga kakhulu ngoba 3000 subscribers sesiphophele ku 4000 subscribers njengamanje lapho khona ke sizobe sesithaphutaphu sephinde wayiphinda kakalo ukuthi uSmirnoff indaba yakhe leyo kulingisela abantu selingisela uMjabulisi lapha ke ingoma kaMjabulisi lethi majita ngola ntwana zami uSmirnoff bafethu niyazi ukuthi ke udume ngokuthi alingisela umuntu kube ngathi yena ngqo mina angifuni ukwanda kakhulu nambuso wakho ungakhohlwa ukusubscribe ngane kwethu uthi hola usho lo phansi Mashitami Ntwana zami Mashitami Ntwana zami Mashitami Ntwana zami Ibani bikhala Foni bani Foni mami Ibani bikhala Foni mami Mashitami Ntwana zami